Maria tukuhaririirie kirerembe hwaini. President kunyita ugeni ma president riri kigomano kia Afrika na France kirajia rucio. Turi na rivoti ya uria gitama kia ubunge wa Olkarau kireiga. Na airetu 18 kuingatwo cukuru-ini wa Makurutu Kigato ni kuhanda. Happy Mother's Day kuri atumia othe muthenya wa umuthi tukimakungwira haria hothe makiri thiini wa bururi na nja wa bururi wa Kenya. Sikire kunyita ugeni mureri wa Inooro TV thiini wa mutamburuko wa mohoro mathemo makirembe maria andikito a mohoro matinda magikumatheria nigiguthomera ritwa riakwa ni wa Karura wa Nyutu. Na tukiambiriria ni ati thutha wa kiama kia DCP gutiri ha githurano kia wa Murani na Sami Kamau Ngotho kwanirwo ta muhuraniri riu muteti ucio ni acokete kanitha-ini wa PCEA Olkarau gucokia ngatho na kwiranira kurutira muingi wa Olkarau wira na kio. Kamau aigite ndarari na hinya muingi wa gutafanya kampeni na thutha wa muingi kumuhura njiki na njira nene nikionete ari wega gucokia ngatho kanitha-ini mubunge wa Kipipiri wa Njiko wa Muhia na ule wari Minister wa Mai Cecil Kariuki meranire kumunyita guoko niguo kumukiria kiuteti oho makigathiriria mutafariri wa ithurano cia Wamurani cia DCP. God loves humble beginnings. Ngiriko yaja niembo ongera nyo ajana mafandiko dala muratanda ithia taita 10 twashwandikiria handu hamwe nigetha cioneketa ceri nyingi thindi mena mabana manene manene ndorokiraga rucini ndarora kibara kigana ngawa wai wathuka had no banners no ndehokaga mwathani abibira uga kuri andu mehokaga nginya mbarathi bata ndiende uga mwathani ndongoria na undeithia ngone giakwa tombugithi hara ndarikite ni ihinda ria Ngai ihinda ria Ngai rikikinya utiona kiri kana kiri kingicenjia kone ndi mucokerie ngatho muranjikire wega ndarora social media makauga huyu Ngotho ni nani mathira makuroria nginyoge ndatho mautu na mutumia wakwa akanda huruto bica na gathimo akauga hata kasimu kake ni kapesa ndogo lakini scrutiny no njuge ni nikenete. And I think I'm a good indicator to all our children that if you dream, you can become. Okirota no utwike. But I know you take care and you work towards that day. Kwenda kwa muno tutogile tumo katushokie ngatho. Na tunataka kusema shukrani kwa watu wa Olkarau kwa kujitokeza jana kwa wingi mkatuonyesha mapenzi, na hata moderator amesema uchaguzi uliokuwa jana. Kwa hivyo hata kanisa inajua Friday hakukuwa na uchaguzi. Bwana asifiwe. Ni muraturutire thoni, niwashukuru sana. Namba kubwa ambazo mlipiga ndio tupate mheshimiwa wetu. We cannot take it for granted. Ni muraregire kugurwa na mushere na maundu maria mangi. Besha irari guko muroga mu besha icio ticio murenda mutongoria mwenye atatupeleka mbele, mwenye atatuletea maendeleo, mwenye atakuja pia pali the late Karaho aliachilia asongeshe hii constituency yetu. President William Ruto ni amukirite President Emmanuel Macron na wavaraja guku bururi-ini mbere ya kigomano kia Africa Forward Summit kiria gigathanganio ni bururi uyu gitaro-ini giki.
Mbere ya President Macron gukinya bururi-ini mathaa manini hwaini, President Ruto ni amukirite ma president age atatu mabũrũri ma Liberia, Cote d'Ivoire na Sierra Leone. Ro hamwe nao ari president aria amukirite president wa Fegi wa gitaro kia Africa nio AFD. Bururi wa Kenya niguo wa mbere hari mabũrũri maria matathirwo ni Faraja guthangania kigomano giki kiria kiratanywo kurehe hamwe ma president matanyihire 30 na jumbe age 4,000. Welcome to Nairobi. Thank you. Yes, thank you very much, and thank you for coming. Kugina kuo ni ati thutha wa kamanda wa thukuru wa guthomithia makurutu a borithi a Kiganjo Nyale Munga kuga airetu 18 marugami mathomo thukuru-ini ucio ni undu wa kuhanda na arathonjerwo ni atongoria hamwe na muingi. Riu wabici ya munene wa borithi Douglas Kanja ni yumirite na kuheana utheri iguru ria kiria giacungiririe ikinya riri maya mahanikite riri kuri na uhoro uratambio nenda-ini wigi airetu makurutu moheire da thukuru-ini ucio amwe makiuga ni ti watho witikireketie torende mamondiki wa mohoro Theuri wa Bogora tarĩria. Thutha wa thukuru wa urutani wa borithi wa Kiganjo kumurikwo nenda-ini cia ukinyaniria ugiukirirwo ni kiria kirerikana kuingata makurutu amwe ni undu wa gukorwo mohete nda. Riu ruhonge rwa borithi ni rutateire ikinya riu. Kuringana na ndumiriri ya mwaria wa borithi Muciri Nyaga, airetu acio 18 matigithirio mathomo mweri wa mbere maingira mathomo-ini kuona matingihotire guthii na mbere na mathomo maya kuona nditi ya mathomo maya ihuthagira hinya wa mwiri na icoka na matingiatoranirie undu uria wikiritwo mukonde ni komanda wa thukuru uyu Nyale Munga. A highly competitive recruitment exercise. They are indeed a fortunate group, having been selected from among many qualified applicants. Among them, 54 had their causes terminated because of various reasons. Na riri amwe airetu acio makurutu marauga ndaicio ni cia amwe anene a thukuru ucio. Borithi ni mateanirie horo ucio akiuga airetu aya mohete nda mbere ya kuingira Kiganjo kuona ona maingira nduku ya mbere kuringana na watho no nginyagia mathimo na uria ukunyitikana na nda atwaragwo thibitari-ini wa thirikari wa Nyeri niguo kweheria nganja kana muhuhu wa muthutukanio. Oho ndumiriri ino ikiuga mundu gutigithio mathomo na muthingi wa ugima wa mwiri tihera indi ni kugitira muoyo wa mwana uria urenda na nyina kuona giki ni kibarua kia mwanya na uritu wakio uthimagwo na icoka na ukindiriku wa mwiri. 1. Pregnancy and related issues, 18 were discontinued. Forged academic certificates, 18 were discontinued. Forged identification documents, 2 were discontinued. Health conditions, 2 were discontinued. Disciplinary issues, 3 were discontinued. Previous conviction, 10 were discontinued. And then 1 opted out due to sickness, a total of 54. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogora. Kugina kuo ni ati ndugamano ya atongoria kaunti-ini ya Naikuru ithiite na mbere na guthegea atongoria makirota Governor Susan Kihika makiuga akoretwo akimanyarara na kumaimithia gitio kuri muingi. Matongoretio ni mubunge wa Kuresoia Rugongo Alfred Mutai na mubunge mutumia wa kaunti ya Naikuru Liz Chelule. Atongoria aya mokirire Governor Kihika hamwe na atongoria angi a Kenya Kwanza makimoria mamahe gitio. Macukire Kihika mahitia ma gubanga micemanio na kumanyararithia makiuga matigwetikira kurumo makirite. Joel Kimani wa Njuguna ari na uhoro uyu na makiria. Makiaria mari mwena wa Kamara Kuresoia Rugongo, abunge Alfred Mutai wa Kuresoia Rugongo na Liza Chelule mubunge mutumia kaunti-ini ya Naikuru mokireire Gavana Kihika na njira nene makiuga akoretwo akimaruma kuona ni makoretwo makienda aigiririke wira-ini wake. Tumeuliza walimu ambao wamehitimu kama ECD teachers. Mimi nikijaribu kwenda kuuliza gavana wenu anaanza kuniitia marafiki zake, wanaanza kukanga pote, waanze kuniambia kunitishia atuwe Mutai utaenda nyumbani. Uchaguzi unatoka kwa hao raia. Hata mimi sina
maamuzi kama nitaenda nyumbani ama siendi. Lakini kama kuuliza haki ya hawa raia ni kwenda nyumbani, wacha niende nyumbani kama nimeshauliza haki ya hawa raia. Mmoja anasema nilizaa watoto 3 safari moja, kwa hivyo munichague. Yani maendeleo ya Kenya ni kuzaa. Hata mimi nitazaa hivi karibuni. Pengine nitatoa 10, sasa itakuwa ni watoto wangu. Mwingine anasema must go. Na bila kulete nini? Kulete manifesto. Mwingine anasema nitapeleka Liza nyumbani saa 2. Kwani mimi ni cabbage? Atongoria ya maugite gavana Kihika akoretwo akinyita ugeni atongoria kuma kaunti-ini ingi aria makoretwo makimaruma na kumathing'iriria kunyita mbaru Kihika kia hinya. Mimi niko na kura ya Nakuru na nitaamua gavana wangu wa 2027 ni nani. Na siwezi kuhakimishwa na sina uoga yote nikitamka kwamba sisi wenyewe kama wakazi wa Nakuru tunataka tuone performance ya watu ambao tuliwachagua. Si ikifika ni nyinyi mtachaguana. Nikiplogo batakuja hapa kuchaguana. Niketera atakuja hapa. Ni wale wengine watakuja hapa. Si ni nyinyi. Wageni mkifika mfanye amani na viongozi ya Nakuru. Hatuna shida ati mkuje hapa. Mkikuja msituonyeshe madharau. Oho no maugite aikari ya kaunti ya Nakuru makoretwo magithing'iririo guthura ateti aria maranyita gavana mbaru makienda muingi urekwo witwire matua uteguthing'iririo ni mundu. Kama Chemalela nataka tupendane. Sisi watu wa Kalenjin wenye tuko huko chini tumeteseka miaka mingi, wachana kutubebea Kigaria. Nyinyi juzi mumwona gavana amepanga eti yako na women rep wake. Si juzi gavana amepanga yako na senator wake. Juzi gavana amepanga eti yako na mjumbe wake. Nyinyi watu wa Nakuru County, nyinyi watu wa Kamara, wacha niwaulize, nyinyi mnakubali kupangwa ama mnakataa kupangwa? Maritie mayariri Kihika akoretwo agiukanirira na atongoria a ikiro citiganite kaunti-ini ya Nakuru micemano-ini yake ya kuhurira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza. Andu-ini ha Inooro TV kuma Kamara Kureso ya Rugongo kaunti-ini ya Nakuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Kugena kuo ni atiriri mbura irathi na mbere na kura aikari Arwai kaunti-ini ya Nairobi mekorete hacake kumana na muiyuro wa mai nyumba-ini ciao igikunukwo ni mai na gucungiriria hathara ya makiri ma mbeca. Kugena kuo barabara ikoretwo itekugereka na aria mageria gukira na ngari ciao igakururio ni mai. Jenga wa Wambui ni acerete mwena wa Arwai itemina ria kwenjera kihumo kia mwaraho uyu mahinda kwa mahinda. Ino niyo biceri ikoretwo itura ria Arwai nyumba gukunikwo ni mai ma mbura iria irathie na mbere na kura. Angi makiaga gwitikia maitho-ini mao ati guku nikuo megutura thegia wa kwiginyana kwigwatira mugunda na gwaka. No to micii ya andu twikoretwo ikihutio ta kiingiriro-ini kia Arwai kwi muthenya andu marararire barabara kumana na muiyuro onjoria guku magitungwo ni hathara ya makiri ma mbeca. No ona maya mothe makihanikaga kihumo kia maya mothe ni kiuikaine. Thina wa guku thina ni drainage. Drainage ino ni nini muno. Drainage ino ni nini muno. Na riu ri ungerora ta mwena wa kuma na Utawara ri mai mothe mauma Utawara na guku Githunguri na Mihango. Huku mnaona venye kwote huku. Ta mucii kwa Monica Wanjiru aratutwara haria mai maya maraingirira gwake akiuga magiuka guku gutiari na barabara na makigia gikeno makirwo barabara ino no yakwo ndeigana gwikirwo kuria mai magirirwo kugerera na kiu nikio kirari itura igima na contractor yule ipua drainage atutengenezee drainage ikuwe mzuri. Sasa kama hii maji hapa pangekuwa na mtaro inateremsha maji inaenda, mtaro inateremsha maji inaenda. Hii sasa alituua. Yeye tulikuwa tunataka barabara lakini ni kama alitengeneza for the sake of it. Kugena kuo kwi makite thingo njira-ini cia mai. Ta haha turona mwene kiganda giki akoretwo agiaka ruthingo mai makirumomoraga na gucenjia njira ya mai. Hii maji sana sana unajua Arwai ni kama it's a bypass. Kwa hivyo ina connect ile side ukitoka na Ruiru huku na Utawala na Mihango, hizo area zote maji yote inapatana wapi? Inapatana hapa.
Kwa hivyo hapa panafaa pakuwe na drainage poa ambayo maji inakuja kama imepita. Oho, kuringana na Edwin Kirugo, uria ni mutaaramu wa waki wa mitaro na njira cia gute mai ma giko, arauga mathina maria akoretwo agikora andu mena mwena uyu na miena imwe ya utawala ni mahitie ma kwaga gwika uthuthuria kana haria maraka ni njira ya mai kana kwaga gwika mathabu ma mai maria marauma barabara. Ensure nyumba yaku angikorwo wi handu muno flat ni hoyo na iguru niguo weherere thina oria nyumba iroka na iguru no gwereherera mai maria mena thi kugikorwo kwi swamp. Arauga ti andu aingi makuaga njira ya mai ma giko no ritu na nikio miena imwe ikoretwo ikiaraha mai ona kwaura gabura kanini undu uria ni ugwati ona hari ugima wa mwiri. It's very unfortunate at kuringana na UNDP figures every year Kenya almost ciana 7,000 ni ikuaga ni undu wa poor sanitation. Corona tuhote ku adapt into new technology cia guteithiriria kunyihia challenges icio cia sanitation niguo na kungikigia na muihuro ri mai maria mara overflow ri makorwo ni mai treated uguo makorwo ni mai matego cause mirimo kana mathina ta macio one way or the other tukorwo tugiteithiriria mother nature to have a fighting chance. Oho maroria muingi kungihotekeka matigage haraka magithie kugura migunda magacera kuria kurendio kimera kia mbura na kwiyonera kana ni njira ya mai kana ona ni kuhutagio ni muihuro undu ati moka marathie me matagukorwo na mahingico na hanini. Koguo thirikari mabatie mapanue drainage ikorwo mai ni marathie mahitukite wega. MP achukue pesa ifike kwa MCA fika ground usikize ground venye iko. Resource allocation ikorwo iri iguru gutire nyumba approvagwo itare na sewer system solution. No to hoye county cikorwo na uhoro ucio wa kunyita new technology baru na ku encourage their residents within the respective county to embrace new sustainable technology at that point ya gwika approval. Riu ikaria ya maroria thirikari aria mahetwo kandarathi ya gwaka barabara ici macoke mathondeke njira cia mai kuona kiu no kio kihonia gigutura kia thina wa muiyoro rwai. Ngeribotera Inooro TV njitagwo Jenga wa Wambui. Thengi muno Jenga wa Wambui na riboti yo ni gutunengereria ihumuka rito ria mbere tumbe twikirie ni tugucoka tucokererie na kugunduga thikura. Negatho ni guthi na mbere na kunyitanira hamwe na ithui. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni akumithĩtie thirikari ni kiria araiga kuongerereka gwa tharĩkĩra makanitha-inĩ undu uria aigĩte uronania ati thirikari ina njama ya kwenyenye makanitha amukuma mwaka muhituku makanitha matiganĩte makoretwo magitharĩkĩrwo ĩndĩ gukinyagia riu gutire mundu uri wa ikio ngono aikumithia gikuo kia mutungatiri wa kanitha wa PCA Julius Ndumia. Gachagua aigĩte ni kĩeha kuona ati ni kiumia kimwe kuma mutungatiri uyu oragwo na gutire ndumiriri irekereirio ni thirikari ya gukumithia ngero ino ona kana uheani wa riboti haria uthuthuria ukinyite. Bilka wa Christian Union Rubate Teachers College here in Presbyterian. He served Army Emigetao, Gideon Tukoe, December 1993. Reverend Julius. We elected you as president. What do you give us back in kind? Attack of our churches in Mweki, in Kariobangi, and you are silent. Our parish minister has been killed, you are silent. Your CS is silent. IG is silent. But when you wanted to be president, you were in PCA church every Sunday from January to December. True or false? Yes. Iko siku moja tulienda kanisa 3 ya PCA. One Sunday tukaenda pale Thaithi, tukatoka tukaingia Mathaithi, tukaingia Karatina. In one day. Kila pahali milioni mbili. What happened to that love you had for PCA church? You used to come every Sunday to our churches. How come our minister has been killed?
killed and you are saying nothing. We as the United Alternative Government will continue standing with the church in fighting for the people of Kenya. We are calling upon the Gen Zs as we approach 25th of June. We will be marking the anniversary of the massacre of the Gen Zs when they protested the heavy taxes, the Finance Bill 2024. The government still went ahead in the Finance Bill 2025 to raise more taxes. As we speak, Finance Bill 2026 is coming. They are adding more taxes on the wananchi, and we are saying enough is enough. The time has... Akiaria ari mwena wa Igembe igongona ria kiumia Murkomen aigite ati ona thengia ya matharaita makiria magiri 3 gukorwo matacoketio ni ekinai thirikari ni irarutaniria gutigirira thayo ni wacoka. Aigite ona ruhonge-ini rwa borithi kuri no magaruruku ta makwanjiririo ta cukuru wa Mukuru Igembe na kuongerera muigana wa maafitha a borithi niguo kurumia thayo. Nataka nichukue nafasi hii mgeni wetu wa heshima. Nataka nichukue nafasi hii. Nataka leo si kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Nataka wale watu wa nyumbani tafadhali. Nataka nichukue. Hii sio changamoto ambayo imetokea leo. Hii ni shida imekumba watu wa sehemu hii kwa miaka mingi. Na Mheshimiwa Rais alisema kwamba katika uongozi wake atahakikisha ya kwamba tumemaliza shida ya mambo ya banditry. Ingawa haijaisha kwa sababu bunduki yenye ziko katika dunia hiyo ni 3,000 na hizo bunduki zote inatokana na kuwa na porous borders, kuwa na majirani kama Somalia, kuwa huko Ethiopia, sehemu ambayo hawana serikali ambayo inachunga mambo ya bunduki, mambo ya South Sudan na sehemu zingine za Uganda huko. Hiyo ndio inajaza bunduki katika northern part of Kenya, kutoka huko West Pokot, ukuje Turkana, ukuje Elgeyo Marakwet penye natoka, ukuje hapa Baringo, ukuje mpaka sehemu hii ya Samburu na Laikipia, Isiolo na sehemu ya Marsabit. Hiyo yote ndio inapatia pressure. Ukiona pia inatoka huko Garissa na Tana River na inaleta pressure Kitui na hapa Meru, ukiona kwamba wakora wanatusumbua. Hiyo inahitaji systematic investment. Mwaka ya kwanza Mheshimiwa Rais aliweka hela ya kuhakikisha tunanunua new equipment. Hiyo ya AP ya anti personnel vehicles ambayo inasaidia kukinga maaskari wetu. Na tugicokereria family kuma Embu kwaga kurihirwo ni SHA ina mwana murwaru ngoro. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Kugena kuo ni ati a Kenya aingĩ na makiria aria marathi gwetha motungata ma urigiti nja wa bururi no mathite na mbere na gutangika ni kire maigite ni SHA kwaga kumarihira. Ona gutuika mwandiki mukaru ministry ni ogima wa mwiri Mary Muthoni eranire ati SHA no ithiite na mbere na kurumbuya muingi a Kenya amwe mari na nganja kuona marahiurio wa viji imwe guthi iria ingi magitindika SHA kuriha marihi thibitari-ini nja cia guku bururi-ini. Wangari Maria wa Mwigana ni wotuhariri riboti iyo. Ona gutuika maafitha a thirikari mathiete na mbere na kugathiriria mubango wa SHA makiuga ni urarumbuya muingi na njira igwete muingi wa bururi uthiete na mbere na gukaya amwe makiuga SHA ndiramarũgamĩrĩra marihi ma thibitari na wangi magiteta ni SHA kuriha marihi manini na kumatigira murigo wa marihi maria manene. Kigiriko ta giki nikio kiri na family imwe kuma itura ria Kiamacaki wadi-ini ya Evurore mbere ya Rugongo iria mwana wao afataraga kurihirwo makiria ma milioni 1.5 akirigitirwo India no indi SHA ndeigana kuriha ona thumuni. Akaenda akapiga mtoto picha na niko naye hapa, akasema mtoto alizaliwa akiwa na condition ya roho inaitwa common heart canal
ambayo is not haiwezi katengenezewa Kenya. Kuringana na aciari a mwana uyu uria ni wa ukuru wa mieri 5 anyitirwo ni murimu wa ngoro na thutha wa kurigitirwo thibitari cia guku bururi-ini niguo matumirwo bururi wa India. So hiyo condition labda inatengenezewa India, lakini Kenya ile kitu anaweza kufanya kama hatuna uwezo wa kwenda India ilikuwa ni wafanye hiyo pulmonary banding peke yake. Ona thutha wa mwana gukinya India na guthinjwo ndari arauma ICU, riu family nwe kiuria thirikari imiteithiririe mwana uyu ahunduke na mucii kurigitirwo guku bururi-ini. Hatukujua ama kifika India atakwenda kuadmitiwa ICU direct. So cost hapo ikapanda tena. Kwa sababu hapo tulilipa 1400 ambayo haikuwa kwa mpango. Riu family no itigitwo na kigiriko kinene kuona thengia wa gukorwo ithe na nyina wa mwana uyu mari aruti wira a thirikari shaderehitio na thumuni urigitini wa mwana uyu kuma hindi iria athire India. So maombi yangu sasa ni hiyo sasa ya kuomba sasa mtoto atoke wapi? Atoke India. Kwa sababu sasa kule sinjui ni mpaka lini. Hatujui. Mageria ma ithe wa mwana uyu Joseph Nyaga gwetha uteithio wa afisi-ini cia thirikari matikoretwo na umithio. Kwa sababu mimi wakati nilipata hii shinda nilienda na referral letter hii ya daktari kule kwa Shama Chakos, akaniambia so far by mwezi wa 3 hanja contract any oversee hospital. Lakini sasa hakuna vile wataniambia sasa ni mimi ninjue vile nitafanya. Nikamuliza kama amunja contract over hospital na mnasema mnashughulikia hii maneno hapa, si kuna hospitali ambazo zinaweza lifanya maneno hii ya heart surgery kama hii, si mnitafutie daktari kutoka huko India akuja anifanyie hapa Kenya. Maya magiuka riri ministry ya ugima wa mwiri ithiite na mbere na kuga na thibitari imwe cia guku bururi-ini ni ciandikanire na thirikari kurigitaga arwaru aya amwe a mirimu iria irabatara urigiti wa gikiro mategubatara guthie nja wa bururi gwetha urigiti. Ama kuna ile magonjwa hatungeweza kutibia hapa Kenya. Sasa tumeweza kuaccredit mahospitali 9 katika kule Turkey, India na mahali kwingine. Ndio ukigonjeka hiyo ugonjwa unaweza ukaenda kwa hizo nchi na unaweza ukatibiwa. Lakini ile magonjwa ingine yote yenye inaweza ikatibiwa hapa Kenya tumeweza kupata mpaka MOUs na mahospitali zile kubwa kama Aga Khan, Nairobi Hospital, ndio muweze mkatibiwa katika ile rate ya SHA. Usiweze ukaitishwa pesa nyingine pale juu. Gerifo Tera Inoro TV Getu wa Garimaria wa Muigana. Gatha cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro ma Kĩrĩrĩmbi. Mĩeri kenda thutha wa igoti nene kũhĩtũkia mũcirithania Nixon Sifuna kũruta itua rĩa atĩ nĩ mũgarũ oro hamwe na kwagarara gatiba mwĩrĩ kũhingĩrwo nĩ thibitarĩ nĩ ũndũ wa bili ya thibitarĩ wona mũndũ akua. Rĩu bamĩrĩ nyingĩ no iragerera kĩgirĩko-inĩ gĩkĩ ciagĩte wa gwĩka. Itũũra-inĩ rĩa Gathathi Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga bamĩrĩ ĩmwe ĩtirihĩte macakaya ma mweri ũmwe thutha wa kwaga mbeca cia kũrĩha nĩguo maheo mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Mathare. Boni wa Thuku nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Nekiriro na kigiriko kia andũ a bamĩrĩ ya Macharia wa Gatimu kuma itũũra-inĩ rĩa Gathite Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũkũ makĩmũcakaya thutha wa gũtabania macakaya kwa ihinda rĩa mweri ũmwe thutha wake wa gũkuĩra thibitarĩ-inĩ wa Mathari kaunti-inĩ ya Nyeri. Na kũringana na andũ a bamĩrĩ Macharia koretwo thibitarĩ-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria ma mwaka ũmwe thutha wa gũkuruhana na mũtino wa kibikibi mwana wa Gatuto na igeria rĩa kũrĩha thirĩ wothe thibitarĩ-inĩ ũrĩ Kĩringa Ihiga, na ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie matirĩhe macakaya kuona atĩ thibitarĩ nĩ ũregete kũneana mwĩrĩ nginyagia thirĩ ũkarĩhwo. Rĩrĩa gwatuĩka no kũthiĩ igoti-inĩ na mwĩrĩ tũtĩkĩheo ikatubidi kana tũkĩona rĩu wega nĩ tũtĩrũkie maombolezo tondũ nĩ twaga kuona mwĩhoko wa gwĩka atĩa wa kũthikana. Kwoguo rĩ ithuĩ tũgĩkiuga atĩrĩrĩ maombolezo mathire tweterere
tondu riu ni twaga njira tweciragia ni tukubeo njira tondu mbeca iria riu twacokire arambere ngumwiraga ya muico ya kana twatwara ri ni ciarutirwo kuri milioni era na ngiri magana meigana ona milioni era igeko minus tukiheo balance ira yatigarire ni mamukirire mbeca icio mamukira ngoro citu cieciragia atiri ni megugitu consider niketha magituhe mwiri no thutha ucio ni wigua matwira no igona matutwarire igoti-ini maugite ati matire na wiki wothe kuona ati itura ni riahotire kuhothithia mbeca iria itaiganire na riu magitigwo matari na wiki tiga gutiganiria mwiri thibitari-ini uyu aikaria magikaira muthikabu munene wa kanitha wa Gatoreki diocese-ini ya Nyeri Anthony Muheria na niguo makwethana gwatha thibitari mahe mwiri na niguo mahote kuhurukia mwendwa wao ngoro ciao ihorere kuona ati kwaga mwiri uno uteirwo no tiganirio kaimana atongoria itu please ndamuthaitha muke tu mutunyitirire ni nywe thibitari ona inywe ni ndamuhoya ni tutwaranite ni inywe wega muno ni turamucokeria ngatho ona inywe geriai gututhikiriria tafadhalini geriai gututhikiriria na ri tuone macaria ni acokio na mucii ta wendi witu family itu-ini riake mieri-ini kenda mihituku mucirithania Nixon Sifuna augite ati ni mugaru kwagarara gatiba mwiri kuhingiririo thibitari-ini ni undu wa kwaga mbeca cia kuriha akiuga ati mukui ndari giake ongereire gwika o ni kwaga gitio kuri mukui na oro hamwe na aria makuireirwo riu family gikaira andu a wendi mwega kumateithiriria na niguo kumahura maithori na gitangiko kia ngoro indi thibitari augite ati matirathitanga family no indi maikare thĩ na magie na miario nake mwanake wao akomete o kure tumutumu ICU family no nikoretwo na mathina maingi riu ule tungienda kuboya andu a thirikari na andu a wendi mwega kuringana uria Ngai akoragwo akibutia ngoro cia andu ingi andu aya akorwo kuri andu marenda uteithio ni family ino ya Gatimu andu-ini ha Inooro TV kuma Gathite Kagumo kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni Wathuku. Igatho tukiingira thiini wa iharo citu ni ati mutengeri wa bururi wa Ethiopia Tedros Kasa na Mukenya Mercy Chebogen nio matoririe ihenya ria marathon riria rirahanyukwo umuthi rucine bururi-ini wa Denmark. Kasa ariki ihenya ria arume na mathaa meri ndagika 8 na sekondi 23 idinire sekondi 4 mbere ya Mukenya Vincent Mutai uria rikirie ari wa kere guku Mercy Chebogen akinukio hotani mwena wa airitu akihuthira ihinda ria mathaa meri ndagika 22 na sekondi 8 Akenya Dennis Kipkosgei arikia ari wa mugwanja mwena wa arume guku Sharon Kiptugen na Roda Chepkoril mariki mari namba 8 na 10 mutaratara-ini ucio. Towards the team competition, I was going to say he's there in the team comp. Abdi Ben Hadu Nigatho muno makiria ni gwitikira kunyitania na ithu thiini wa mutambuko wa mohoro makirebe mangini wona cihanda thaa ithatu na ngethi nyingi muno makiria kuri aikaria Nyandarua na Karau aria turari na muthenya wa ira ni njitagwo Karau nyeto mutithirie na njira ya ciiko Liz Wangari.